ni President Paul Kagame. Umuntu yiyumvira time by time, sivyo? Icyo sohoye icyo uvuze ntabura commentaire. Imagine wewe ni Kitoko araje aje gusaba sponsor kwa president. Aya batipe bo baririmbyi bazi gutambuka nera no kwa president. The marisha ntibahindura n'aba yambaye costume. Ni yindi twende humbaho hii. Kama kawe. Aje zero kwa president. Yakuwa Perezida Republika je nitwa Kitoko Bibarwa agwa muri ya style ni style naririmbye indirimbo irimo irahitinga na Kigali irimo irakora umuti ubwo Kagame ari karamwumviriza ayatangura kumubaza subiramo neza wavuze ngo witwa nde? Egero rwose nitwa Kitoko Bibarwa ni indirimbo irimo irahitinga Kigali irimo irakora umuti. Ubwo rero wifuza iki? Nifuza sponsor ni support yanyu. Just good, but what I need just now it's to sing that song. Wayiririmba mutembere wagacaja kakabiri nyasha karirimba indirimbo arayimubaza kwa little bite agarika gato. Iyo ndirimbo yitwa gute? Indirimbo yitwa Kano Kana. Kano gaki? Indirimbo yitwa Kano Kana. Ibibazo rero bica bivuka. Aramubaza akiyagiriza. Ukora muri Oroferina urera imfubyi ko numva mutwana. So imagine yumva mutwana. Mu mwanya mutoya. Oya rwose nyakubahwa Perezida Republika ntabwo nkora muri Oroferina. Ni indirimbo Justin ayise Kano Kana kubera ko yarakoze. Nta kibazo rero ririmba numve. Kitoko rero acaja hakaririmba. Kuririmbira president si cyoroshye. Urarondera ni sponsor uri kurarondera. Acajako. Nararara nararara Kano Kana aye karase kangapfa kakabyina ngapfa icyakamawe ntagatetesha ntagakirigita ntagapapapapa. Sasa our President Kagame acamuhagarika. Hagarikira aho ngaho. Nabyumvise. Ibibazo rero content ira content rero igiye gukora ibara. Indirimbo nayumvise waririmbye neza. I think what I can ask you just now ni ikibazo none se uwaguha ko kana ukagakorera ibyo byose uvuze umva kagakirigita ubwo yenda noneho ukanagatetesha so ukagapapapapa. I don't know. I have a question about that kugapapapapa. Konone waga papa inyungu wavana mone hii. Allahu Akbar. Allah. Toka kurewe.